kuphi nakuphi la ukhona khona, nethedeka Ngwane, uhlale ulinze ulalele nathi tindzaba teNeighborhood News Network tidabacetsa tshwala yende sitethula bukhoma. Babukeli bemsakato weNeighborhood News TV la sikhona khona sise kulesibovu ekhaya kaMkhulu Sigcoko Gwebo. Litawukhumbula ke bakithi ukuthi Mkhulu esikhathini lesendlulile uke waba nesicelo sokuthi asitakale kuthenini akheleke indlu njengoba indlu yakhe lebekahlala kiyo ayikho esimeni. Ubese ke umhlonishwa Themba Ncumalo lolunga noma ke lo yindvuna yenkundla emthungwaneni wathembisa ukuthi Mkhulu ukhona la tamendela kona akaphotisanga ke Maseko ke babe Ncumalo wavele wagijima wenda njalo njengoba kwendeke lokho emavikini nje lambalwa laphelile lokho namhla indlu sesiyibona seyikulesi sigaba lekiso la sikhona khona ke singumsakatho sithi namhla sesithe sitewuvakasha ekhaya kaMkhulu sitewubona ukuthi ngabe Mkhulu indlu yakhe seyikusiphi isigaba njengoba kubheka ukuthi iphele masinyane sesike bese sesikhulumisana ke nalomunye webakhi labavolontiyle ekuthenini Mkhulu akheleke ngoba beCanada abeCanada uphawula nje kafishane ngokuthi indlu yaMkhulu seyikusiphi isigaba nokuthi itawuphela nini. Ngiyabonga lo msebenzi uhamba kahle kakhulu siyasacala nje nalusiphi ababe nduna enkundla usisite kakhulu umsebenzi ngoba sawuqala ngamsombuluko kufikele ephelile namuhla nje nabona hlanganisa 5 amalanga ucabanga kwami nje ngoba induna yathembisa ukuthi konke atakuletha umuntu omtsaku ndeka umuva kwalevikele edako ungena la ndlini yakhe. Ngabe takhamti nathi siyatibona tikhona la tinibambisa kanganani kuthenini mhlawumbe lo msebenzi usheshe uphele? Kakhulu itakhamiti atikho kahle kulenza lesebenza nawo ngile team ya Red Cross eBaphalali ngabo le banisita lo msebenzi nani yathi ukuthi Baphalali nabantu lebasebenza basita abantu labahluphekile singiphisa ubuhlungu sibeke kanjalo nangabe kukhona la labana lusito nje balethela kithi sibuye ukuthi mbane lohluphekile sihambe siyomsita asibhatalwa sayenda nje ngoba sibaphalali ngoba lenhlangano Baphalali inhlangano yamakholo nale nhlitiyo nje lenhle uyakhona ukuthi lapha kuhlupheke khona umuntu lohluphekile sihambe siyomsita. Kanzeke ngakulokunye indvuna yenkundla ihambile nayo yaphinza futhi yayovakashela khona kaMkhulu yohlola nje ukuthi ngabe simo sihamba kanjani ukuthi phela emajaha la khona esayithini kuyadingeka ukuthi besathola ke lokuya ngasethunjini kungaleso sizathu indvuna yenkundla ichamuke khona lapha kaBaba Mkhulu uGwebo yafike kwaba khona lebanika kona kuze ukuthi bakhone kuphusha nomsebenzi ngemandla. Kanti ke indvuna nayo iphawula nje ngekuthi ingabe ifise kusindlu ichubeka iphele kanjani indvuna sikhulumisana nayo ibeka kanje. Mhlonishwa nakulapha namhla sisekhaya kaBaba Gwebo lo nguyena bekade adzinga lusito unembala wathembisa ukuthi utawumendela lokho longamendela kona asibonile ke ndvuna uvame ukuthi na ukhulumile kuvele kube njalo ugijima engabe nyalo kule progress lesawuyibonile la ucabanga ukuthi umsebenzi uhamba kahle kakhulu yini bayakubambisa nabo jala bakhona lana ekuthini lendla Mkhulu isheshe iphele nje ngokufisa kwakho? Siyabonga babende. Lengakusho nje cha ngiyajabula kakhulu i-team yethu la Takhamuti ngendlela letfaka ngawo emandla awo ngicabanga ukuthi iphume all out ngoba sasikhulumile nje ekuqaleni ukuthi masingayakha lendlu yaMkhulu siyiphuthume ngalokukhulu kushesha ukuthi noma emva kwemaviki lamabili ibe iphelile kungaba kuhle kakhulu babeyende. Lokusho ukuthi Mkhulu nje kungasiko isuku lelinganani utabe sekakhathi endlini Mkhulu? Mkhulu masicetha nje babeyende noma kanjani simfaka ngekhathi endlini yakhe Mkhulu siyethemba ukuthi sinawe wena womsakato udaba ukhona nasimfaka Mkhulu kepha nje siyethembisa simasinyane nami ngiyajabula kakhulu ngale team ngale ndlela efaka ngawe amandla ngijabulile nje kakhulu ngoba nyalo nje indlu ishoda ngacabanga ngathi ngamalayini lamabili kusifaka iroofing babeyende.